wakujevisa wena wainasyo, wakujevisa wena wainasyo. Jene visa watu waiye nako, jene visa watu waiye nako. Adoma kwetu ni mama kola syo, adoma kwetu ni mama kola syo. Kama si beto ni wa kola syo, kama si beto ni wa kola syo. Eso me banditi de tocolación, eso me banditi de tocolación. Si la namuende ti de tocolación, si la namuende ti de tocolación.
momo Uye mana mitungi Choka na golaga Niwe sumbo awijo Choka na golaga Niwe sumbo awijo Otoke akindo, we jacket in a
Misuuni dwani amema. Ola sana nage ajombe te muno akaduba. Ola sana nage ajombe te muno akaduba.
Salane na mboga. Mwembe na ndevya na mua ya ekakua. Mwembe na ndevya na mua ya ekakua. Santa. Atia mukae, nazana enda wera. Atia mukae, nazana enda wera. Akamanda besa sama tumbe zile zombe dia zana. Akamanda besa sama tumbe zile zombe dia zana.
1, 2, 3 kamata. Oh yes. Musesi ana withikisa Mutongo TV. Iruni yongwatanio ya mukamba kilungu ni kwambata twambatite. Then was studio na Joviri wa 001 bitestage beselelo bitangwangwa yakibende beta Peter nebodu said ne wa bounda nendi wa julo bata huo kabisa kale kwesu wa mwendo Maria ngona kale kwesu ka amba kwete kaishu kidogo lakini kiki kiu nikuya onye mwana ngwangwa ne dhane bakete kale kweno ngomba ngithia ke standby kale kwesu kole kadha wasiwasi mwana maondo kale kweno komundu wesila na muinde mbanenga break ya natike komi yitite drama wo olane marasa kale kweno kero wethe we mwene uomba ya kiki kiu wethe twambatite nenda wabogile simu yuko salamba situ ya simu lane noti emo itatu janya noti kenda bonza itano namba ke noti bonza janya itatu itano dhatu inya emwe namba tubane mugube ni ili itatu kenda emu itano liga nangale kwezu paisi lingi na muti la wa witutumea otobane mugube ngale kwa eno lakini kwa yitu hapo semba odio mwone kidogo wakimundu wesila na muite na kundiyo ya Misuuni super jazz ekago tabia for the first time eka chalo na mundu wikijana wakimangu wonye brother ingisi oge stage kale kwa noba eka ba Mutongo TV kilungu ni cha kwambata na Mutongo FM ndayani ya Mutongo FM nuru niyo ngwatanio ya mukamba na indi wakatano ukite pema kaini tienga kale kwenu maana ke makatito sawa musikaleta akatitu obiwe sawa ni kwa tia mwaka ukite akaitha ile chwa lakini lipua juniors together na monde no kilungu cha ni cha lemba na kalo the matu nanga story ya the war by the way let me tell you kala mdezi maisha ni magu maisha mamundu luka jaji mundu sawa na ende pa unibone kuyati tukambesi kale kwesu I mwana si alipua junior paso ngiwata sawa pe mwe wa high school ulomo kune rhythm na po mu ambisi wathi itha wo chino kwata katitu za eta katitu eto wakatitu musikale na hindi mwaka ni ugete duogetha ile chwa engalo kweno yambia Kenya pole sana lakini magaya azulu magwetha maitu nengo kewa na hindi mwana usumuku aitu nenga inspiration by the way yone moye kana Mutongo TV ni ongwa tano ya mukamba nuni yelipua junior muthenya weyo unesimo anongo ni yesimo live sawa nimbu yamande nangu ni yesimo live na kwa dhati wakatano gete getha na makai asu dino kilungu cha ni cha lemba na ba Mutongo TV ila ni ngwatenio ya mukamba indi ndo kwa dhati dwikala standby nuru Mutongo TV kila tukuomba ni semo hi utu wa mapenzi ya tuikabula mwe yutu kwa tonge hai poli bo mazei masya ngatibika boki ke masei manisha niwe tekandi kawete kugawete ele na mudinda niwe esike masei kainge kabisa ndio wetakale kwa wewe no tanane na teto ainge matesa kusielewa huyu nienda wambokele simu kusalamba simu noti emo itatu nyanya noti kenda monza itano umbende kuthikizia Mutongo FM niwambe sia ndeto kwambata Mutongo FM lo so ya mumbende Mutongo FM lo namba simu noti emo itatu nyanya noti kenda monza itano namba ke noti bonza janya itatu itano dhatu inya emwe Mutongo FM lo kwambata yi nene tena uguma ngalego sieba gedo nganga magide gedo none we na Mrs. Priska idambata kwambata mano nezokoma mano ba dukeje nunena nage wamunege nganga Priska iwe atavona ni wana batitenye ni ukulie dule jamu zeka ambokoma obo dino kwambata tweka hata usaka kwambati lazima tuambatie yes usinu Mrs. wa mulokaza nginya dino kwambata mambatie thank you so much ndo Priska na musea wakunganga makite kuma kitonyone Mutongo FM lo kwambata yinene tena guma ngaleko sieva onera mondo katwa kamata kuma zokone we male I witness elanji jovevu ndia siangaleko zui chonjo kabisa agia gaitwa twambatite kwambangele za Misuuni bowe sila muinde nene mona na thomea na Misuuni ezu pawe nwisi subati Misuuni buna thomea Misuuni okulie komo thesi ano bene yimba kangudalila uma bandi nje iye tugedala jani tume kambo wa ye modetia wa ye ngujene
Misuuni ungoke kubantu eta wandeta mwagila. Mwagila ketengei. Ko ndegungweze vyo mazita. Yango kulia e. Ravina. Ko uzembaka AK adhikamonyole. Patingo bantu ndezima. Zadi sana mwana utongo FM alo. Kwambatakwambata. Yinene tena ukumangala kosieba. Injoju anewa amada wiki. Yango kulia mwana wenena oboe mono kabisa ko no wena mondo. Aye neweka. Mani solo. Kwa longiliando. Ye mambie nuka. Mambie nuka ba muzikana. Muti. Alazwe. Yes. Waza mbado junge muinoka sala. Waza dhulume vitu. Twena bulutine. Bulutine. Kondo ewa metambo yokete neza. Koloneka. Na yu uwara. Oye ya. Pa mbatitwe. Kabisa. Dumande mundu wa Kwambatia. Kana ngope mtoto. Aye. Utongo FM alo. Utongo FM alo. Inene tena ukumangala kosieba. Unene tena muzimbe kumangala kosia mawele. President kuma mawele. Yani 2 wheels. Yanne. Waende Kwambata wenao. Ani abani nyoga. Yes. Ndiye wande jwane na vuziti yango. Nyango wagu? Yuzini yango. Awe na andowe. Aiye ni nyoga. Na bozi kwa ni nyonde kumweka londo mwe. Sisi ae. Mande mundu no imande yango mundu. Ni sawa. Aya muzezi nena kunenga mutalatala wa ilungu siya mutongo FM ilani ngwatanio ya mukamba kila wakwambilia kubika madhinya waka 5 kuma mwendo wa saa 10 siya kioko mpaka mwendo wa saa 1 siya kioko tuamuka na mwana sa Robert Mutunga wende weno mwite mwambu wa ngoze kilungu ni cha tuadhi mwe aikweta kilungu cha tuadhi beguma saa 10 siya kioko edha tuadhi medhia modhenya mutumea na ni muzee ngaliko hizi asante sana mwambu wa ngoze nile sio yu no komie tayari naende onoketha nake bakwacha choko kana tene ngerethie wathimithia muthenyane wa one kilungu cha twathimwe indi chamina kunga mwendo wa saumu akioko mpaka senya cia kioko twithatulika thini wa kilungu cha Kasulia Ngope wina mundu wi manroba kwende weno mwite Robert Mutuku ena MC Toto mwana mutangwa chamina kunga mwendo wa saa 4 mpaka saa 1 cia muthenya twithatulika kilungune cha eketawa Ndumbuli wina manyanga kele tu kama kuene edisi minonga mamonza baka 10 nyestage beselo mitangwa ya kibanda mabeta pita ni mudusia ni wa mamuda daligita kale kweno nikenda muna wethe twa tumonia then wa kilungu cha ni chavya ngwatelo sia minonga 10 baka bwendo wa somo wa wiyo muna weka moku naona round yibob mwana mabengele na mwana zua no iye desi ni chao by the way kana njome bob nani jomi yeli kadika ojomewe kaze sasa eta MC Boba eta kwete kilungu chavo ovye nyai nende sia mina gonga mwendo wa saa umwe wakioko mpaka otuko mpaka sainya sio tuko twetha twilika na rasta ele wesa kuigo wajakoja maliganga leko na wewe kama sio DJ Rat International aminolika mitavole kaleko eno ena agal tata whether walikete dino wa kilungu cha reggae mania bumni wa mana ligamani wa awo kana mabu mana wa mina gwa bu kama nyarati na galtata wengaleko eno hata wa Faith Mutindi na mundu we Fred ndonyo gumangaleko sia kalasa thank you so much whether by kwete kilungu cha ende reggae mania senya sia wiyo mpaka mwendo wa samo sesio tuko twetha tukwete kilungu cha komnyina pa yandene wawe waku sawa tupeta aketo ndene wawe waku by the way kadha na issues na family with gezi ya kilungu ketawani kamrembo ketawa anikezia sawa kuma sainya sia weyo mpaka saa monza sio tuko ketawa kilungu cha ngono nunubu mokono ane atukulu maana kadha maana kango dawi kele dugu naona akeka ini ndia amanyakana kele dugu no kando issues yanu lakini kele dugu na manye kilungu cha tuyo ngono nege kele dugu kono ai kagono ya maana kele we na issue ba wete mam kwethugeze dadi kwethugeze mwimbe tawe galekwezo bado galekwezo na bubi bilingi tu abisa na mrembo by the way last man abotambo ma 001 ma mirembo Faith bombe etata nizo geli magezi galekwe
otherwise no bubabilingi esuni longa le kwa Mutongo TV lakini ndino Mutongo FM ndo na bubabilingi tuambesye na Beti Wambua na murembo unge ngale kwa noitwa Charity Kalie Jambo na peme na uambe etwa ebia rei kana wende gono mwite Kizito Mrasta kana wende gono mwite Sambaike etwa Mike Muli Wanyamai na wakeli etwa Tataka Wembe kana Kiamba Mwene etwa Octobias bithi asuni mwa bubabilingi deno wa Mutongo FM elani yongwatanio iya mukamba ende yungale kwa YouTube wando tukwatia undu wa maina ukangale kwa Mutongo TV Soka FM official baune ngweza ditambo odhalba likitengale kwa su na motobane mugube ni ili tatu kenda imo itano lika nangale kwa siya makweni utokata kwesela mitambo ya na imo ndono ile wingale kwa siya voi kulika taveta na kulika njukeni shimba ile no yonde wibililito likele likoni South Coast eziningirwa inga South Coast obete bandu beta wa abani TV noti already kudina ngale kwa siya ya Navy sawa peta wa Mtongwe ngalikwezu obite baka mutabakani wa Kenya na Tanzania lunga ubite ukunda bobe matali sio magulika diana kudilunga kuko onde tukanda kwesa kuzimichanze bechane mana ile ndono kenda ododhikise ngalikosea kitwigwesela na mana itatu ndono itatu ododhikise mutandao kwesela www.mutongofm.co.ke the advantage number 1 sawa ya kudhikise mutandao kana ku download application hizo na Google Play Store ile Mutongo FM advantage ya ku download application hizo number 1 kedo rahisi kabisa number 1 mundu wakangale kwesu wambesiana ati bundles ile itomeka angale kwesu ni kabisa sawa mundu wakwa bundles isi wewe ya mundu wakwa kana we kwete simu yako oende umetomea ndeno wa Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp kana mandone ange maingi kabisa wewe ya bado ngale kwesu mundu wakwa wende kodhukisa Mutongo FM ona ngo simu ngale kwesu watila simu yotunga ndeno wa Mutongo FM ko tafadhali sema ndeno Google Play Store download application ito le Mutongo FM lazima mthenya no mo namba tambwa onde lama ikete kala kilingu ke echaila the no omo ndio tuambise na producer kwa to Sam Maunda umonde ngweta stage ba yanga le kwa ya nono Misuuni super jazz ne kwiye by the way those are the only brothers kuma ke mango sawa ena mwana inya chalo no mo brother ange makwati ani yego bikabu nangu ya wakatano ngakwete Libuan Juniors siana siya kadito olo wabuga nakale choma kane okete sawa ngama ito wakatano dhilo anchale lembana no mo dhini ngino kwa ngwa Juniors ya lezo bwangwe producer ondonga kame ya mwana kaze yoko buda sebu ere akamambu haya sawa ndini ngaliko yapa ya tina kamera ya kwa na mwana wetu wa Jose kana wende wala mteka ka Josa ende mo twice ya wakilungu munene kabisa buthia no mo na Eric Marete ngaliko thank you so much super boss mana ngaliko ja machine play out tuna mwene mabibi ya mwene Joseph Ketheka dene wapa ya director wa kwa eta wa Lois Mondama ngaliko ya pa ya graphics na mwana wetu wa Joshua Ketua thank you so much kwa nyo on the alamo ikidhasia kana machine ya play out mwikidhasia kana yoketenesa kabisa mundu isama producer yanondonge amesuma Misuuni super jazz kaloko eno kadhano ndo pendo wakiona ungependwe design izuke ndo wethe na miona zao kwa uyuni anda makai asuma Misuuni super jazz moke ngaloko eno nikenda wethe twambatite yuni ndo cheke lama likilo kusela mbato bende mugube lani ili tatu kenda mwitano changa muka teke kusela 23915 zonse changa muka ngale kwesu onda bia 10 o changa muka tewengale kwa jebana we na ngale kwesu by the way nini tia kila mundu wetha ano kumba one na ngale kweno ya kione so ni ngwendo tumwa ni ana inge ala mateno kumba ngale kweno kusela mbato bende mugube lani ili tatu kenda mwitano liga ngale kwesu zita tongo itwetha rugwe besa sio nde la oda utobane mugube ko ba isiligyo no motila wa utumia SMS ona mwengale kweno ko changamuka kusila 23915 niende anakema Misuuni super jazz ashoke stage uthekela ke ndo maili yangale kwesu naona mwana wetu wasila ninaona munduwe muinde makuwa na gitaa na muinde aoka galiko ya rhythm sila oza solo sanda nimwe ngale kweno kulata na mona
ndi tasia ndisema motia wasawa ndamola mogena gena ogesanza kivyake apeka mendi kaindo ni ka junior ko gengale kwenu sawa aya kulanda sema stage gale kwa yagu drama ni moras mwana sila na iko na gethembe chu okay mwana gethembe mwana wona mundo ilindwa medho magengale kwa isu sawa asilu magai magangale kwa isu niatelete all the membie me ready kerewe thienda mutongi yamo gale kwa enu stage sawa ni kwa kike drama tayari ki ready kabisa aki choncho kabisa kike sawa mundo producer kwa Sam Maundo aya sawa yenda soma otomane mugube kweselambo otomane mugube lani ili itatu kende mwitano wambe akambia mitambo ko fiti usu no la pewa kasile kasi kuma alikosea mudhake tui oge akambia ola wembe wa matoni munene kilonzi mwene tu wembe nizugesi ene matoni chuso kwesela 103.3 FM asante sana atwa mbatite kwambata siendo sianzebe nesieva sawa mundowe mozila uketha imwelezia siendo sianzebe sieva by the way nzebe nembinge ngale kwezi ukeza kumanya iziendo sianzebe sawa ningi kwindumba kwizilwinge mbinge siatobete isuzo zitawa siendo sianzebe siakwambatania ungiakambia kwambata mitambo iko fiti uko ikodha angalikosia kitui stake bese nisalimie mpenzi masi akiwa wote na umwambia nimesikia vile ameniambia yule Wilipoze Datushi kutoka Ekodha Emewa Village. Thank you so much Wilipoze kumangaliko itu sia Ekodha Emewa Village. Thank you so much. Ukiakambia stake bese kuke aone ambi twa mbatete kabisa ni mwana wakwa utawada ni Tony Kalaka mwana kama kuene asante sana Peter Mwema ukambia mote kumangaliko sia ekanga kethuke na salimia kisangula akiwa pale Kilolo. Thank you so much jamon awito wake vola bana zumna waka 001 Tony Kamashu lazima ngutamo galegwezu mushuligela munonga legwezu mundu wita wa kevola bana otambwa Tony Kamashu wakubandwa wa mandilei ombe alama ngwata koko galegwa yabaya sietene nimweze biane tubeta atangalegwezu. Thank you so much along the mangwata ibiane galegwezu ya sietene na along the toka tukamana yabaya mamba haingebeza ndi kwa ndistaka oka mamba Yogana kabindia ki zaza ukeza ndo banyozi star wakangalikosia mamba nuka wabakiletwe kila gendo kienda omo pangeleo staka umone muzengo twe mwanyani Justus Chalo asante sana kwamba staka bese mitambo je sawa manza ketese nzenge mwene kana vinye kama vinye unakam aki asante sana kwamba Peter Muduze na wa maonda ajangai aume asu mumangala matinia sana mengo de kamweka 99 vamwe asante sana mbake mwisho asante na ula timo ona wa modhale shabiki mpya asante karibu sana shabiki mpya alikuwa Mutongo FM na Mutongo TV idhingala kwa duke ati tima ndani kana muongoni kwa hivyo onde kadinyo onde mwigwa kana mwe adochenga kwa kwamba Peter Muduzi wa maunda kwamba tane masikalunde mutuko kuma jendundu keja sila la muinde wimea makune ziendo neza ame azu makomi ziende jendundu sawa idhande no na idha Alvin membia me radio kuna ziendo neza kabisa ama so disappointed nurua inya Alvin lenya deno nisi kabisa asante sana ukiakambia kwamba nenda ukiwa wadhi no kimwa nengale wajo bediambo nembolo wa dhome kuma meloki bwezi kaze oko mania mu loboko wethe ozi aje bumuno no kimwa nengale ozi aje bondo moga adhoke angale no kimwa ngale no kimwa nengale ozi aje bondo moga no kimwa nengale yumbe chaki jenda ma feeling makato ya obongona mondo mwenenge kelo inanzana ndejenere matumbo la bamba tiena koya kelo inanzana sorry zia lenga nwe yombe bado madini ziage nokaisa ala on the maso miye galeko ya fasi kana poetry yombe atome yake umuno na izu story utha inenga ne za galeko zu na inde yombe wekela ne mwende ya kana style yake ya wadhi niko nenga ne story yuta kelo inanzala mamba die akaje matumbo ne ba ya matu yuma ambata mabigaba u kiloi
enzana nondwe edomo ila wona nzana edembo kangidu ekelo lejene ye madumbo mwana ke kole jwagi yake yaze komandana komandana akunien town jo na nzana yilu nezigala ola wezo nzana yo kumenyo delegasia awezi no nzana ya kumenyo yegabata lekelo leje kulela mazobe na gokambo lethu esidi honve nasoma skulu mwena mulo wesila muinde akuiwe skulu ibris bodo wa Philip mule mazika payanda rajani secondary school mwana ke kiepa mundu wesila agwete guitar DJ true story okebu agwete guitar na wethe mwana opaukana kwe tuition na yukati wando msieta wanyayo na rambe sia ume pepa ndu tweta nginingi yeta wanginingi pe muti webu na wetha mabia la yupo wethe wangewa kana watu akwato ngiye puno wetha punishment area school tena sokoze ya muyo olazila amwa olazila amwa yue nongo dingo na wapi na yupo wethe atu akita principal pakila setu abono ke atu tente kse ya you were there to lakini walinduka mia anagozia ndio mini school Misuuni haya anakema Misuuni super jasa membia me ready yuko kwa hizi awadi dene wa Mutongo TV na Mutongo FM la ngwatani wa mukamba yunda kunanga mundu wezila ne muinde ne kundio ya Misuuni super jasa in 3 2 1 twende kazi.
choka na golata ewe suko wa wido.
ede wanandonge itato malobanga awaze ne tumbe anya malobanga awaze ne tumbe anya
wangu wewe ukaka na ni mami wale ile. Nengia mwana suwa suwa emagoga na nengi. Hivi ya nita wambeye ndote ya kweli yokoka. Wazengize mwana suwa suwa emagoga na nengi. Hivi ya nita wambeye ndote ya kweli yokoka. Ona zawadi na boye na kitie kone kalina wangu. Ewe wa mwinge anita wati ya siwazi. Ona zawadi na boye na kitie kone kalina wangu. Ewe wa mwinge anita wati ya siwazi. Walele koto mazila koka konda vyando yoka.
Jonah
thugesa wa Mutongo TV na Mutongo FM inone ngwatanio ya Mukamba Kilungu ne Kwambatakwambata twambatite bitestage bese lelu maitangangwa yakivande mambeta pita imbuduze ene wa maunda na kwa thia kadambo jande omondo pesa na my brothers pastor jide lazima ya no omondo pesa my brothers kale kweno nanda kuyati sila muindi already message sasa alba my brother alaba godia wathi kabona ni gona no kwenda gona wathi lakini baadaye kidogo about you more sawa asengo kweta aligete takenatwa okwela wena mema wathi lakini mwenye no omondo by the way ni mwathie kweta bro wakwa sambaunda ya lazima ukogediando ndia kamamu ukogediando lazima sio producer and director wangalewa. Yes, ni Kwambatakwambata twambatite sila wigata ni sawa kabisa muinde na yu Yani muzioyo. yes karibu sana kwa Mutongo TV na Mutongo FM igwa imwe balava ilete yes na nengeni we senator na class kimwe na chini we classmate classmate takuma mosi utuka skulu zia bingo to kabe ndio yango gozi ya mama Ogo isu de twazionisia ile ndege dongo ni ditu atongwa aya leo no mondo tuna makai tuna sila na tuna muinde sila niwe the Alvin kanwe the deno entawe the Alvin yes no tambwa ndo maguna manenga namba ya gwa sibo kabisa yes kwa masieto anaita Wasila Misuuni yes namba ya simu yakwa ni noti monza imwathandatu yes inyanyanyanyanya thandatu kenda monza shokelela noti monza yes imwathandatu inyanyanyanyanya yes thandatu kenda monza yeah kisongoyu 0716 488 697 yes pe makayo kwa ndotambwa inyalvin na ndwange inyalvin ngomokethie balawe wana bala mesiene we look at the Alvin ya na Alvin na mwitu wa kwetu wa precious yeah kono ngilende be na wewe ukimwana kingi kitawa Mosili keba kio Mosi kio nyumba yeah aya bali na tatu ndotambwa makai magu ndio lolo kutambwa naku yes some my classmate thank you so much na mena yakobe munaita wa the master yongeta wa Jose Mutinda yes na agende lili kana lakini akani makedio ande kwa jumla diwa mkowe wa muinde nye mkowe wa muinde vengi mwingine vya ndeno baba deno Yes. kadu gedara Alipende unaweza. Kutila Chwa. Kuga ngetoka kube ai ni uneke keta uneke Always. oga kwa Mutonge maikini oga buzila yoze duya kube wegiwada lakini ndia katiye to ndia katiye round yedo se maundo ni madhuku masekete aya thank you dia de no ndege abaru dia de no tukitata sitwaku Nitawa Muinde Mutinda. yes Yeah, kanebia ndenu. Musea wa Ema. Musea wa Ema? Mbona wibata Ema man? Ngiti joge wandu. Oh besi. Yana my sweet neke. Ema ni mom. Ema kiliti mulandi. Abindu wake bande to Ema kiliti Muinde. Ya, ni wagu. Bayikwata. Yana yure. Yes. Tukangalo kwezu. Muinde ningona uikona we our decoration no. Yes. We wa kunewe other than Queen. Eka Queen. Na waligile wathie na ata when influence ni muina ukana wegiwa mkouka na wegiata. Eka nasi yetu ya nai. Bandila bumeta yake mangu. Bala bai chalo na musioki. Na ita chalo. Sila ita musioki. Muyana? Tuyana. Gitaonu. Agino yule baba u. Agino yule ta Muinde tichalo. Eh? Kwa yule ta Muinde.
You wanna manya news new jal. Ni kana ni wana ita. You don't know nyamanya news. Mwana news bali wo. Number ya simu. Namba ya simu ni 07 26 120 461. Chonge lainge 0726 120 461. Duna ndambo business. Na itambo magai alama ika decorations namo. Mrs. Eta Immaculate mwenu wa Mulandi. Kuma saidi sia mwala. Yes. Pando beta wa Musalani. Yandeno. Sui nyandeno. Ngutambo wa mundu imbondo. Ula tuika decoration yomwe. My cousin. Kwa lusi yako nombegia. Unyambe zila zile. Aya, sawa. Thank you so much Yandeno. Ni anda yue drama unywa ndo sila wengi abunda bia drama. Tawa kamomo. Tasi eba. Udia tasi aba. Tasi ebe sien. Ko yambubo. Na kumbubo ko ndisi. Beo kasi to kange beta wana mutete. Sawa. Yeah. Edo ara. Kanzokea. Wazi drama edo ara. Tawa kamomo. Uya wage mozio. Ona mwana ndi na marasta. Akonete wazi. Yes. Aya, Sanda. Uko neta murume. Kaba awe Sanda. Ngweze monowa. Gani mugedi nyonde. Mwezio. Alani mwene la mutambe nenda wa Steven na kibindu. Ya wati ni wa Sanda. Sila na muinde ni mama boss ma kwa mbandi. Tuma na mobaza. Sam ni munana wa muna pita tumeta kwasa. Kwa u. Akeni bigevu yeteka inyonde. Thank you so much. Ragedia moga unodio sile kwani. Kulata achao. Okaba kulata achao. Maka. Kulata achao. Makasu. Ai maka. Wasi kulata makasu. Lokedia ndo. Teke. Gedia kibeti chakwa kietawa Irene Menonzioki au metembone kwa menzioka nakana kakwa ketawa Angel Mutheu Mahindi na mashambiki makwa onthe na maburo makwa na andu onthe makithungo kwa jumla mano atabo kulata makasu ambezi akebeti no kulata makabeba asu Mike Monga nimeona mtani. Thank you so much ala all the bike there na kilungi ke echaila mashabiki naona mambia pe wazi motile sawa wito ndo Maria ndio na moenda kuweka marekebisho kidogo kama naoka sawa ka business kama naona keka hili desike ligamba line okamanya deno za amba ndido la kibande akido kamanya deno za amba ndido kido sembo katia yeah. Aya mbandi nacho membea kwanza round hiyo ikendo geima ena bandi ikendo geima yue nenda kutia nekundi ya Misuuni super jaza in 3 2 1 twende kazi.
wakwa Maria wangwata mama niswane ambona mindu mwendo Maria wakwa Maria wangwata mama niswane ambona mindu Maria, tena mwedhiye mwendo wakwa ikitandani. Lana wiki yesi vitali bona Maria, tena mwedhiye mwendo wakwa ikitandani. Natambukisie kwa konga mkwata Maria, apeye nateya kambe amezone nenguga. Natambukisie kwa konga mkwata Maria, apeye nateya kambe amezone nenguga. Teto ya mwisho ya mwendo Maria, Gwandika egezi anadena Teto ya mwisho ya mwendo Maria Ambiye ya gwandika egezi anadena Ikuteke gugu wana kulata leo govila Mwendo Maria kwe ya tia dena Ekuneke gugu wana kulonde ogovika Mwendo Maria kwe ya tia dena Dena munene kwe ya na kwe ya siama Ikalewe ya tenguda ya nyoni ya dena Dena munene kwe ya na kwe ya siama Ikalewe ya tenguda ya nyoni ya dena Ikeza kulwa maisha makwa Mwendo Maria kwe ne mkwe tenesa Ikeza kulwa Iko kibondo. Iko jara kimandwa. Iko kudi. Iko kioko. Iko ngui. Iko kapopo. Iko kitoake. Sana. Iko sasa. Nasema siako. Iko sila. Iko brayo. Keleka. Wangwa nguluwe. Iko kadoa. Iko kasiokia. Iko washaba. Iko jemo. Nuli andene vichicho kama zango.
Ende mbe ya kwebe kewe ukingi. Nondo kwe bambe ya